Marispa katigripanchi. Alichishi mashi Humberto shinallata tukilla uyan mashigukuna alichishiguta charipaychi kunan kay lunes waki punllagupi kanajupanchi kanchis niki punlla nacho kay sasi killagupi shinaka kikinkunawan kay pachamanda pakta katipanchi ñukanchik kawsay uyaripi. Shinami kan mashikuna shinaka ñukanchipas kay awaki punllapika ña muskuy hawa rimarishpa katigripanchi ari shinakashpaka waki mashiyukunapas tapushpa katinajuparka kilka munajuparka mana kashpapas kayachi munajuparpa ari chaykuta rimarishpa katigripanchi shinaka ña kay wiñay kawsay kamullamanta hapishpami ña riksichigripanchi nachu shinakashpaka istawangari ña tapuypi kallaripika nijuparkami imata kapan ari llullu habasta pallahushpa muskuy kaykutaka uyapashkankichu mashi Carmelita. Ashaguta uyapashkani miyarin mashigo shinapas chaypi tiakpika riksichishun mana kaypika katishpa ashaguta ña riksichishun uyashkakunata. Ari shinapas ña kaypi maskanajupanchi mana tianchu nachu ashtawankari ña muru chakishkaukunata chayta ña rimajun manaka llulluta kana rimajunchu. Ari mashigukuna kay llullu habasguta nishpa riksichin nacho ari kaypika tawka muskuyta charita ushapanchi shukmanta nishpaka habaska shuk villachi kan warmikunapi rikushpa karandi kashpa nacho shinallata shuktaka kara illa kashpapash kayka kutin kullkipash kan shinaka kaytapash riksi ushanchik nacho Ari nishpalla kay llullu habasta karandi pallahushpa ña muskushpaka wakinpika pay mashillata kashpapash o mana kashpaka wasi ukupi mayjan mashi kashpapash ayllukupi kashpa ña chichumi kan nikta uyankapa uyachankapa kan nacho mashigukuna. Chayta chayra shinapas kachun chayra chichu tukushkata chaytaka riksichin kutin ña chakishkata habasta karakunandi pallahushpa o puro tutayma karakunandi tandachikushpaka ña chayka ñalla pacha ña wachana chayana kawpi kaykunatapash ña yachak chayankapa muskuchin nacho mashigukuna. Shinallata kutin habasguta ña muruguta ña llustishka tandachishpa kajushpaka ari kullkikukunata uyarinka hapina kawpi kan nacho llullura kashpaka kullki hapinakumi nara chayamuyta ushan ashaguta hipa punllakukunapi chayamuna kanata riksichishpa kan mashikuna. Shinami kan mashikuna shina kashpaka ña wakin yachashkakunatapash villashpapash katinajupanchi ari kikinkuna yachashpa ashtawankari kaykunata uyashka kashpapash ña kilkamuyta ushapankichi kikinkuna riksishpash karin nachu mashikukuna kaypipash ña kaypi tapunajuparka ñukanchipa mashi Luis ari ñukanchipa mashi Luis ña kilkamujuparka imata kapan mushuk mangata muskushkani nijurka nachu olla nueva ari kaypi riksichipanchi ashtawankari ña mushuk alpa ashtawankari ña mangata hapijushpa muskushpaka mushuk hachunkuta tarinkapakmi kan nishpa riksichin nachu mashigukuna shinaka ña soñar cogiendo olla de barro nuevo muy nuevito. Esto significa que se va a integrar una nueva nuera a la familia mashiguda. Si es que se ha soñado esto, atento nacho mashigukuna. Ari mashikuna shinami nacho kimpika imagutapish muskuchi pundapi kawsaypi makayka mangawkunaka tiarkayari mangataka yanunkapaka charinkarka wasikunapika alpa mangawkunata charinkarka tullpakupi yamdaku yanuy pachakunapi kunanpika ña chaykuna mari chingashpa katin ari alpa mangamantaka kunanka anta mangaman tigran nacho hierro metal nipanchik nacho chayka anta mangaman tigran chayka shinapash kan shinallata kaypika rikuyta ushanchik nacho imashpata punta mamakunaka shina rikurianka mangakukunata imashanta muskuywan chayta chimpapurashpa yachankarianka ñukanchik punta mamakunapa kawsaypi yachaypika nacho hachunkunaka yanunkapami rina kashka ninka nacho yanushpa fichashpa takshashpa chay wasipi yanapashpa kawsankapa rinkashka nacho
chaymanta mariñachi mankakutaka ña chaypi yanushpa ña kana taririkui shina rikurishpa kakta muskun kashkanka nachu mushu mankata mushu hachunwan chimpapurishpa kunanpipish shinallata muskuyta ushanchik mushu caldera ninchik Mushu caldera. mushu calderata muskuyta ushanchik shinapash kachun kunanpika ña hachunkunaka ñana kanka chayta yanunkapa rinkapak ashtawankari suedra yanupi mikunkapa ma rinnachu chayka chaymanta chay imashina ninchik chay shuk kawsay kanchik nachu mashikuna wakinpika shinaka shinapish riksita ushanchik nachu chaykunataka shina riksirinkalla mushu calderakunata muskushpapish shinallata mushu hachu shamun rijunka shinapash kachun na yanuytaka na yanun nachu wakinkullapacha kunanpika ari wakinpikullapish yanushpaka karan chaymantaka ñukaka na sirvientachu kani nishpayman ninlla nachu llaki kan mashikuna Shinami kan mashikuna shinapash ña riksichishpa katinajupanchik kikinkunaman kay ukunata muskushka kashpaka ña yaypi pacha kapankichik nachu kaypipash ashtawankari ña rikunajupanchik tapushkakutapash kutichikripanchik ari mushuk ashtawankari ña mushuk punto nijupan nachu shinaka kaypika ña ñajanika imata ninajuparkanchik manga nachu kunanka ña kuti fondo ari fondo nuevo ari kaypika ña riksichipanchik mushuk alfa fondota hapijushpa muskushpaka mushuk mashata tarinkapakmi kan rikuy yachaykunami kan muskuypipash nachu kaypika ña riksichipanchik soñar cogiendo fondo de barro nuevo es señal de que se integrará un nuevo yerno a la familia ari shina kashpaka ña mayjanpash mashikukuna ari tapushka mashikukuna kay utayman ña muskushka kashpaka ari yaypi kapankichik ari raymi tiakripan ari ari mashikukuna shinami ñukanchik kaypika muskuykunamanta asha riksishpa katinajunchik nachu imashinata ñukanchik mamakuna taytakuna riksichishpa yachachishpa sakishkata shinaka mushuk mankaka mushuk hachunmi nin nachu shinallata mushuk funduka mushuk mashami nin nachu mashikuna sumak pachami kan mashikuna kaypipash ña killka munakun yupaychanchik paktalla katinakushkamanta killka katishpa katishunllachu mashi Carmelita katishunlla mashi ari kaypipash ña killka katigripanchik yupaychanchik killka mushkamanta Medardo Ramos mashi ari kaypika nijupanmi buenas tardes mashi ¿qué será que sueño a una amiga ex desde hace tiempo y en estos días estoy soñando más seguido, sueño que está riendo y conversando conmigo. Shinanin rikuy. Yalishka huyashkaguta. Ari mashigukuna wakinpimanga irkillayman kanka. Ña. Irkillayman kashpa yuyaypi charinga nachu yuyarijunga ali kashkata yuyarishpapash o mana ali kashkata yuyarishpapash napash yuyarijo nachu ari chaymanta ña wakinpika imashinanichik asishpa ima kajushpamanga imapish llakipiman kashpapash o irkilla kashpapash kayta ushan chaykunamanta shinaka muskuchin nachu mashikukuna yuyaritami yuyarijunga imapipash yanapan manllari payka karkayashpapash o mana kashpaka kashna llaki kanata yachashpachu saki warkayashpapash imapish kanka nachu mashikukuna ari chinami kan shina kashpaka ña ushashpaymangari ña rimarishpapash ali kankichima nachu wakinpimangari na imapash llakikuna tiyanakakpika kaypipash mashi Saito Espinosa killka mujupan yupaychanchik kaypi ña tapujupan nachu buenas tardes disculpe ¿qué será soñar un ángel con espada que está pasando por mi ventana nin Arishu ángel ari mashikukuna ángel San Gabriel me karianga nachu ari mashikuna kimbi kaykunatapish muskita ushanchimi nachu ángel kukunata rikushpa muskushpa mana llaki kan nachu ashtawankarin kaypika chaypika shu imashinanipanchik ali kaylla rikurin nachu na llaki kayka rikurin shinapash kachun imagu kashpapash washapi wakaychishpa kajuyta rikuchin wasipi kashpa purikuypi kashpapash shuk wakaychik samaygu katishpa kajuykunata rikuchita ushan mashikukuna kayukunata muskushpaka mana nalika mana kanchu ari mashikuna shinami kaypipash ña tapuykunata kutichishpapash katinajupanchik yupaychanchik tawka mashikuna ña killka munajun nachu Mireya Torres mashipash disculpe mashi que soñar que
que me estaba casando y estaba embarazada, ninacho. Ari ña sawari hushpaga kaypipas ña wiñay kawsay kamushapipas yana paripashunchi sawari matrimonio nachu sawari hushpa muskushpaka kusa warmimanta may hambash irki yana shina kagpimi china muskurin nishpa villachijunachu mana ashtawanqari wakaychirishpaka wañuytapas charita ushan kaypika ñana sawarishkalla kan shinaka kay ayllu ukupipash may hambash mashikuna ña irkiyashpa shinllita irkiyana kaktami villachijun nishpami riksichipanchi. Ari mashigukuna, ari shinashata chichu kashpaka nachu chaypi katiapan. Chichu kakpika ari kaypi tiajurkami maymanllari ari kaypi. Chichu, ari chichu kashpaka chichu kashpa siendo embarazada. Shamu punllakunapi fiñarikuna washa rimaykuna tiarina kakpi mishina muskuri nin mashikuna. Soñar estando embarazada es porque alguien está murmurando o en días futuros va a haber chismes, malos comentarios. Yo bachanchi mashikuna rikishinami ña riksishpa katipancha hasta wangarin kaypika sairkiyaykuna tiyanatapish pareja manda o manakashpaj imashina nipanchi ashata fiñachikuna rikurina kawpi kulerachina kawpi kaykunataka muskuchinnachu. Sumak pachami kan mashikuna kaypipash tapujupan mashi Miguel Camuendo. Buenas tardes, mashi kanga nachu. Una pregunta, ¿qué será? Iba a casar otra vez y yo no quería casar de nuevo. ¿Qué será mashi nin? Ari. Sawarigri hushka kutin shinapash mana muna hushka nichu nin nachu. Ari mashigukuna shinapash wakinbika ñanina hurkanchik irkiykuna mandallata pishkayta shan shinapash mashigu mana hawalla chaypi mashina ninchi urmarinalla kawpi kaykunataka muskuchinachu ashaguta cuidarishpa kajushpapash o ima kashpapash shinchilla kajushpa asha irki unguykuna hapi hupipish mana kazurikmi shinapi rikuchin mashikuna. Shinchiyajuy ari sumak pachami kan kaypipash ñukanchipa mashigu Diana Morales nijupanmi ¿qué será soñar comprando unos corales o walcas muy caros? Ari yasha kulkipa randijushkani nin sina coralta sina walca tapash imashikan mashigukuna ari kaykunaka corales walcas chaykunaka sawarikuna kan nacho shinapash kachun sawarikuna yapa balishka kawpika imashina nipanchi ashaguta charikashpapash mana kazurikpi kanga o mana kashpaka ima kashpapash querido yahu shina ashata shinji yahukta imallapash kawpika tarihushpa ari chayka chaypish muskuchita ushan nacho wakinpika namun upita paymi yapata katiwayman ninahun nachu shinakunawaymara kajushpa ima kawpika chaytapish muskuyta usharin ashauta como que medio rechazo tiajuta iman shina ukanata iman kashpapish mashigukuna. Ña rikupaychi mashikuna shina chayuta villachishpapish katipanchi ñukanchipa mashi ashtawanqari Orlando Perugachi tapujupan de pronto tiene algún libro que hable de los sueños en venta ari mashigukuna charipanchimi wiñay kawsay kamushata ashtawanqari ña muskuy hawa ña kaypipash rikushpapash katinajupanchi chaykutaka shuklla $1 hatushpa ña katinajupanchi maypita hatunajupanchi mashi Carmelita. Ari mashigukuna shinami kaypika kallaripika kayachishpagupish kayta ushapan nacho tapungapa mayka yupayman kayachita ushapan 099 098 28 78 yupayman ña kayachita ushapan ashtawa tapungapa munashpapash. Ari mashigukuna shinallata shamaytapish ushapan kay iluman uyachi antapa ukuma nacho kaypika chaypipash tarita ushapan ya shuk $1 imaguta kashpapish nacho na muskuypish charinchi muskuyta ñawpa rimayta ñawpa pugllaykunata takikuna hawa coplas ninchi chaykuna hawa shinallata kilka yachajunakuna hawa kichwa shimipi kilkashpa yachajushpa kanajungapa tukuytami charipanchi mashikuna. Chinaka ña shamupanguichilla nishpami convidapanchi estamos vendiendo las revistas acá en las instalaciones de la Radio Lumán, en la cual usted puede encontrar los significados de los sueños, mitos y leyendas, nombre de los animales a tan solo $1.
como decíamos por acá también, mayor información al 099-098-2878. Aricha piña shubilla chigupa riparca nacho masiu kuna kikinguna y Pikachu con vida panchi. Ari running up unas papas kimirimo pangichi. Mashi Roberto Maldonado, Mashi Kilkamujupan, que soñar viendo a una persona que está fumando. Ari tabacujo ninchi wakimikanacho. Kaita kanacho ya paskangi Mashi Carmelita. Na fumas panamos kuskanichu nit musikuita pues na kuskanichu nacho. Ari sinapascachon yuyani ashata kay fumas nipka ashawutaka ninawan biskaita usang nachu masikuna chayta chupaspaka huipika ninago sindirishpa kan hapirita minasha hapirita usang sinapascacheka rikuchita usanga nachu masikuna munaykanga ashata fiñachingapa imata kashpapish nishpa fiñachiman apangapa shinapascachu mana yapa chayka paktarishpa kaymanta kay tabaco kayangashi sindirigutari sindirin nachu mana hapirita pachak hapirin chaykunatapish muskuita usharin mashigukuna ashalla fiñariguna munaykuna tiyakpi ari sumak pachami kan mashikuna kay pipas ñata pushpa katikupan Edison Walsaki. Buenas tardes, Mashi, que soñar cogiendo katsu. Ari ima tulputa karka katsuka, wakimbika yana kan, yura kan, puka kan, chayukunapa rikuna kapang nachu Mashi Carmelita. Ari mashigukuna hatsuta muskushpapish nia nishpa shampashkanchi nachu yana hatsuta muskushpaka chikipacha kan nishpa nishkanchi nachu wasi ukupi imapas chikitiyta pachitiyahupimi kaykunataka muskuchin. Shinapashkachun nia shupuka iman kashpaka ashata kam chiquilla shinapish nayapa ninan llakikaj kan yurakta muskushpaka kutin alikan yurakta muskushpaka ña imagu kashpapash taririna paktarina kakllapita kaykunataka muskuchin nachu mashikuna Shinami kan mashikuna kay pipas ña tapujupan Mashi Atik Simbaña, que será soñar que se me acerca muchas abejas nin. Kaykaña alipa mikan nishpa mi rixipanchi mashikuna hasta wangari ña miski chuspi nishpa kichopika rixipanchi abeja nachu kay wiwata hasta wangari muskushpaka alipa mikan iba munashkakuna llamkaypi kashpa ña ayllukupi kashpapas ña paktarina alipman paktarina kakpimi shina muskurinin mashikuna shina kashpaka soñar abejas es de buen augurio, anuncia que habrá cumplimiento de objetivos mashikuna shinaka hasta wangari kushpaka pangichi ña kaypipas mashi Pifango Fabián. ¿Qué significa soñar estando arando con yunta ninnachu? Ari mashigukuna kaypika ña yapu huygukunata muskushpayman kashpaka sawarishkagukuna imata kashpapash rurashpa aliman paktachinahuy kaypi muskuitaka muskuchinnachu mashigukuna y si ayllugukuna ima kashpapash maypi karukunama rishka kawsashpa kana hushpapash ña yundarishka yapu hushpaka sawarishka pakta kawsahuyta rikuchin pakta imaguta kashpapas rurahuyta rikuchin wakinpika muskuita ushanchi shina yundashka rihushpa kawpira yugu fakirin Chaykaña llaki kan. Chaymi llaki kan mashigukuna yugu fakirishpa kashpaka ari chawpirina kawpi kan nachu kutin yugu fakirishpa aradupash tukuylla imashina ninchi urmashpa fakirishpa chaypi pedacharishpa tukurinchpa makahuyman chayka wakinpika sawarishka manda mayjan kashpapas chullayarimanda shuklla sakirina kakunata riksichin mashikuna Sumakpacha mikan mashikuna shina kashpaka ña kamarishpa wakaychirishpa yaypika chumpashmi villachipanchi puchukay hasta wangari ña kilkay utapash kaypi charipanchi ñukanchipa mashi Lady kanga nachu Lady Otavalo. Disculpe, ¿qué significa soñar que se levanta la tierra? Ari alpa mama hatarishka. Ari chayta ña muskushkani nishpa mi uyachihupan nachu kayka imata kapanga nachu yapashkangi mashi Carmelita. Ari alpa hatari o polvo hatari. Ari imapachata kan. Ari chayka imashata alpaka hatarinma terremoto kashpalla mariña alpa pachayanga ñavichi wandurishpa hatarihuyman kan manachu terremoto kashpaka wakinpika imapash
ima caso rurarihuy uyarishka imatapash ña kallarishpa paktachingapa ñambi kashka kuinda kawpipash wakinpika shimikuna kayta chayta satirishpaka chaytaka como que tigrachita shinayanga napaktachingapa kaytapish ushannachu Ari kutin polvo hatarihushpayman kashpaka shinallata imapash na yapa alikan shinallata shimikunaka hawalla hasta shupi yankata rigarishpa tukuyman chayashpa rikurishpa shina waglirina kawpi kaykunaka muskuchita ushan mashiwakuna shinaka kamarishpa kapankichik mashiukuna villachishpa katinajupanchik kayukunata muskushka kashpaka ya puchukaypi ña kilkamupan Yolanda Farinango Mashi Carmelita nin que soñar cuando estábamos yendo en un caballo rojo con mis hijos. Hace una semana se había entrado un colibrí al cuarto de nosotros, nin. Ari que soñar cuando estábamos yendo en un caballo rojo con mis hijos y hace una semana se había entrado un colibrí al cuarto de nosotros. Arishka ita tapujupan nacho hasta wangari. Hace una semana, chetaka mayuyarish pasha chumuskushkanga imashi. Moscoipi yuyarikushkatashna minin nacho. Ari, hace una semana se había entrado un colibrí nin, chayka shukan nacho. Tal vez shukanga nacho. Moscoitaka shu puka apiuta muskushkani nijo nacho imashikan. Rimashiwakuna kaypika rikushpa hasta wangarin kay apiuta nishpa nacho ninajurkanchik kayka shu fuerzawami ashtawa rikunata charin nishpa riksichin nacho. Imashina ñukanchik ushay ima kashpapish ushay paktachi ushana kakta rikuchin chay caballuka apahun yari apashpa rurahun imatapash ña paktachichu chayka chay shina chaypash na llakika kan aliman kan ima paktarina kawpipash shinji fuerzawan rurashpa paktarihuy kaykunatalla rikuchin nacho shinallata kutin colibrí yaykushka kashpa kindik nipanchik. Kindi ari. Ari kindik uyaykushpa wasima yaykushka kashpaka wakinpika shuk mushuk anuncio imapash ali pero ali villay ali kanatapash rikuchita ushan nacho mashigukuna o ali kaykuna chayanatapash nacho shukta pishkukuna yaykushpami wakinpika nin nacho wañunatiawpimi yaykun nin yaykuyta ushan kay colibrí yaykushpapash wakinpika wawakuna chingarina kan ñalla kamanara chingarishinapish villachitapish ushan ñawpashpa villachitapish ushan mashikuna Sumak pachami kan mashikuna ari ña riksishpapash katinajupanchik yupaychanchik hasta wangari ña kilkamushkamanta kay pachakunakama ñukanchikpash hasta wangari ña kutichishpapash katinajupashkanchik yupaychanchik paktalla katinajushkamanta kaya awkari punchapipash ña paktashpaka kumpashpapash katinajupashun shuk kay unanchay villaykunawan shinaka mashikuna yupaychanchik paktalla katinajushkamanta wakin takikunawan napaykunawan ña katigripanchik shinakashpaka ama anchuripankichu nishpami convidapanchik.